Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adabiyat al-Qur'an mi bawa kuda rasmiyataki formula ki Qur'an abe gawmi markaz ge goppe eluma maris kumfunyaeku ve basum gosse kurma beve kuda rasmiyate ammi gofi elumatta ka awun me ebbasi tinsatega dosterega masekke nimma gota awun ummeed kurani mi muddatterega mi masekke nimma rashge rayatunna mige faadata libigen daane kama mi markaz ge gofi imara kurma hamjef miwani e deburi ge imarate ge gotuga tananga hatar classroom auditorium ka library ka hama kudin study kuram wegen tibevene intizam taka ekiga awun men mi imara kurani ehbima awun qabul kura gotuga mi masekkataki war rangalu adi war ma masekkate mi masekke tabbalala rauna fa kurve ekkamaki sarkarum kit qur'an nuge ilmu rajye ga fetrumatta ka kura masekke dawlatu ge budgetum kharad koggen kure masekkate mi ingodanwane mi qur'an ge ilmu fetrumatta ka awun men waragina guna masekkate ke bokuram radashuga gofta गायम कुरमा काउंसिल तका कीर्त कुराना बे गौमी मरकज़ा दिमदवे एब्बसुमे गद्दे तेरे गुफ्तंग हुलवा कीर्त कुराना बे गौमी मरकज़ गे ए सिलबहा एगोता ए तनुगा कोस्ता कुरिय गिंदवे इंतजाम तका आदि ए मसे के कुरिय दायरु ए कियोमुग मसे के कुरिय दायरु ए එතනුගේ quality control කරවෙන කොට ඒ කියවා දෙනුගේ ෆෙම්බරායි චීවස් කීත කුරාන බේ ගෞමි මර්කස් මොනිටර් කරවෙන කොට කාවුල් මෙ ඉන්තිසාම් කරන එහෙම අවුන්ඩ උම්මේද කරණි අවුන් මෙ කුරාම සෙක්කතුන් දිවෙහි රයිතුන්ගේ ගිනබයක ෆායදාතක කුරාන එකම ඒ මි ඉල්මු රාජ්‍යයේ කංකොල්තක ෆෙතුරුන් ඒ අවුන් මෙගේ උම්මේදකි ඒ අවුන් මෙ කුරාම සෙක්කතකි එහෙම awun dua kurani Allah subhanahu wa ta'ala awun men mi kurama sekata ka barakalum adi sarkarun mi kama medwa ahmiyat faako meyaduge sarkar adi raisa khas ko rais ibrahim muhammad salih wara ikhlas kama ak shukr danno adi mi masekata ka shamilwa min sheikh huriya muzaff mes e kurwa huriya masekata ka awun wara ikhlas kama ak shukr danno de awun hama kumfunige ari awun edeni mi masekke mi kandele fonna muddata nimma debuma awun me dukrani rat kroya mi muddatterega wara farwatere kama ekot be fonna masekke kurwa mi masekke nimma debane kama ade safar allah shukra ada kura hal awun ge wa kun nimmal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shukriya